megalayapost.news. Nagabanta ban pej ya kabha kamiat bat karoi kapar ki pajba hari boy district kasinjuk kiramba shinong gari boy district menta kasngi kilalit ban yakundu yu deputy commissioner gari boy batru ban ai lingba ka jingtho ban pensngo halor south ligi mat baki pajba gari boy kilai yakundu jing e bakum kasinjuk ki angnot baka sarkar baka borsan sha district an shim khialam ya kini ki jingdan kam ki pajba hagani ki jinglet yakundu yu deputy commissioner Abhilash Baranwar la elam du chairman uba BB Makdo board secretary uba PB Seliang lem bagi dukon hakaba kita jingtho la yo la ruban pensngo gi jing e ki pajba hakmat u deputy commissioner gari boy ki sautli ki mat balawan ra daga sinjuk ki kintup ka sinjuk kala panpor ban aila naga banta ban link ye ki aadhar card baru ban yo ya ration card naga bahab ban le online bagi don gi jing e ki pajba kamat ka baar golong ban siono ya ka material bill jong ka scheme MG NRGS kamat ka balai golong ban snano ya ki nyautli ki jingking ya ki jat hak srok ba national highway 6 hari boy bat ka basa golong ban ai daga jingtip ka batkana hak bathung ya ki VDP haman lagi Shinong Hariboy District. Itu akan dikasih ke Patrick na Julai arjar arpusan kalian jong ke sinjuk kirang ba Shinong Hariboy District. Di penpau ke jing semua komen ka banglio ban kenduk ya deputy commissioner jong Hariboy District. Nak banta ban ya beliau jumut ban keren ke bidai bat ikam hari melangkas alang jong ka nika tem Hariboy ke jungi. Ka jingkan ke benengtong ya labu ke jing tho ka bidai ban panpor nak banta ban link yu aadhar nomor kumbolong menta kidon bun ki nong tre kam jokat ki ba miok boy nong nakadaw ba ki kamla ki pat yo ban link yu aadhar number segi bang ka ba ara ka bili begini ki nong bam corporation ki badon yang ni ration card kani ru kumbolong menta nakaliang jong ki nakaliang jong sarkar kala patha ba de ban le online haka ba ki hab ban enter so yu aadhar hadin kata ki sayo su yu corporation ngri kumbolong menta ki don bun ki jingthot lese kadi nak sistem ina kalian jing sunjuk ni yo banyak keren dengan UDC ul simkia buat ulah kularhi banyak keren bak sarkar ban penjelan nak benta ban link yu aadhar kami bat ka bat kinong tre job card unjuk ikinong bang corporation kabar pat ka pangilio banyak keren ban UC kalong kami di bat kani ke jing penslam palat sarkar ban siu ya ka bay material bill bapa nak kalian jung ki chairman VC ki vendors ki pentre ya ki scheme job card ikinong kita mentala asnem kimpat yo ya ka material bill ku juki tidak kalian jong kesunjuk ila bu ke pressure ila bu ke jing kerpat UDC banyak keren lem banyak kalian jong uru kular bercimkai kini bat ngiyok ru green signal bala kumno batang supoi ka material bill po district kan supply no city vendors dan city VC dan hakian ka district ini kabalai pat ka ngiyok banyak keren ka bidai bat kenika jing pentere ya kenika foot over bridge ka banyak kalian jong kana hai kala depan penyok tu lagi foot over bridge hang ni Port Hariboy District di nak kalian jung jusi walaupun snow kan jungi ba hadin kasan kan tusi ke sedang bantre ke kam padam di tangkata ke ni ke foot bridge kan don ugi jaka ka ba bidon gi jaka gi bom snai ke Port Meliat tu jusi walaupun snow ba kinbu di street line kan ni kan long ke jing snai ni ke betaki nong lek nang bat khamtam nak betaki nong snong jong ka tem Hariboy ke jungi debat ka ba kadu ka bangyo ban keren kalong ha kabili pakai ni ke jing form ni ke VDP dari ke Village Defense Party di bakidon katok ni Shinong di Port Hariboy District ki klamyo ya notification ka batikena nakaliang jong ka office jong SP ke tintangi ke part UDC pakidon jing tumuru bertunduk ya USP jong Hariboy District ba kani ke jing pentip kan long salon sar kan long uniform sa barok fight ki darwa Shinong nomor kumulong menta ki VDP ki de ki kiti kuman kiti kadiang nak menta bagi tre banrat den kong jing sneo Shinong kita bujing tingi kwa ba kani ka jing form ki VDP kan long habarok ki darwa Shinong jong ka tem Hariboy District kita gimat kepada kalian jong sunjuk lihat berikan mentang kasih megalayapost.news.